جبنا ما كادن عدن جوك يا أفدم وحمود ما يوخش بنا النجاة عم بحب تيجي لآمدنا أمل كوتشو كلان آمده قيوم ببرسن تاين كنا قيوم سر شهرداريين كل شهرداريين دم بارتي ببرسن وكا كون زانن دسيسية حزيران دا قيوم تاين سر شهرداريا جول مرجع هاتبو كرن پشتی وی که ناراضی بودن هرسا خالقی و ام بیشن رای گشتی بر قیومان هند زده تربیه اما ایروز دیساش خالقی آمده بپرسن قیوم جبوی خالقی ده چه معنی ده چه وقته ورن ام حمو بهورا لپرسو و برسوی خواه بگرن و تماشا و گودار بکن بینرین هشام قیوم جبوی و چی؟ قیوم جبو ما پرتشتکی نباشه و ام ناخوزن و ام پر لهم برن و حقسزی کی ظلم کی مزرن و امرت کن. ظلم كل سرد سوته كنا حتى كينج يوصل دوام كمان بس. والله قرأم بفنيك و ام بهورا آلی کاری بکن و مقارشی ظلم دارن. حتی قالك سیاست مدار قیوم که دزی تالان رانته پناست کن تو شد بشی. وقتا بجارتن شد به ام ب رزا خو ام دخوزن ام ببجرن نوسا ام هل بجرن ام هل بجرن او جمادستين او ظلم لنا ام ناخوزن طبي. ايش بويت تشي افادتك قيوم؟ جبوي ظلم افادتك. ظلم. تشكي هيدي يعني برسباي جبيا بيوتن البام. تدي سي حزينه ندا شان سر شهرداري جول مرجي حكومت هنك بياما تدد في ام بشين سر هن شهرداري دنجي هكا كو قيوم تايم بك اوي تشي ببه. نيه طبعا شخو اوه گره برسبا مل قارشی وان خورد به وقتی خورد به پاش گاب بابش از وسازانم سال قیوم به هرم بروا بر بازارن کردان بروا بر چه دانوه پکی ج زرار پیوات کی ندانمه بله سیاست مدار کرد درد که من دبیجن قیوم دزیت که تالان دیگه رانته دیگه و هر چیزی که در دوره خو راسته وظیفه کو دانه وان شخو اوه دزیه بکن و طالان بكن بلا بكن ابي كل آلي وابن اي كل با وابن كيلاكا وابن نيتوان ابي قيوما تشين ديسا قيوما دليوان هي قيوما بشين سر ظلم حقارات قيوم جبوت تتش معني جبنا عمل ظلم وحقارات بس شتين ظلم إرادة ما دليزة ما شو بالكلام إرادة إنسان دليزة نبى شريعة ما شما تخوازن بيرا داخل كبليزن İşte zulüm şu demek zulüm yani hakaret hatta من bin yek bir lira mene be yek ava be eviye Kurd dem particara kanet kare qiyuma ragre yani çünkü dü dönemedin beri javetin işte kabullenmiş ne be yani mecliste kabullenmiş ne be dünyada kabullenmiş ne be işte yani ya نها اقتدار ديسا دست بشاندنا قيومات كوي سينيال الدخل كي قيومه كشيني سر شهرداري دم بارتي هر داويش خود زاني يعني سي حزيران دا شان سر شهرداريا جوله مرجي زانن بكي قيوم جبوت تشي افادتك قيوم جبما حكم غصبك جبر دزي اوادكن هين ازيدكن هين ازيدكن يعني استرابج حتى داويزي ام بزن في ظلماوي سرميه ام في ظلماوي حتى كاربن ام زي ديران مشبن ام حق خجوارا ام نيلن ازويد بيزم Peki cara kadne Kürt karın qiyuma rakın idi dönem beri شو كارنت ام رابن سربيا في جاري تشيبي ام رابن سربيان ام حق خو سولمشكي ام في حق خو هذه نادن وان جار كدني ام نادن وان ام نادن وان قيوم انسياب يعني اوكي يعني يا مثلا حقسزية يعني حقسزية يعني او قصر قالك دبيشن قيم دزيت كن طلانه دكن رانته دكن اميت كن كاكي اميت كن سياسي بارتي اميت دزن يعني geneli sistem partisi اميت دزن يعني قيم جوك وانتك ها قيم جوساتك اي والله ورد بيجن يعني قيوم قيم كيف خوشي نا قيوم عيبه يا وشي شرمه يا جبوته قیومه کو تاینی سر شهرداریین کردان دکن شهرداری دم پارتیت کن قیوم ته چه معنی چه ifade etke قیوم تالان قیوم ظلمه قیوم کس ناخوازن کس قیوم ناخوازن halkın iradesiyle saygı kurmancı bejeş kerme yani irada millete gasp neke yani nas nakin irada millete nay nas kirin ya kayyum zulm kayyum zulmü peki ev zulmü hatta kinge usa devam bike hatta kamne bin yek am yarın yek biyek gelen bibin yek
نا حکومت جاره کردن اقتدار جاره کردن پلیتیکای قیوم خز دوره دسیسیه حزیرانه دا قیوم شاند سر شهرداریا جولمرگه شهرداری وان جگرتن هف شهرداری وان گرتن ون پلیتیکای قیوم چواد بینن حکومت چقا زور پید که و قایم آشید که تو میزد که اوی قاید و یا خدا düşürmüştü be oyu. Dest bir kaymat ki, dest bir operasyon adı ki, dest bir geli kurdat ki, geli kurda yok be ki. İşte eve hükümeta yani politikayı var. Politikayı var. Vakti var ne be ne kadar rant bugre veya hatta puanı ki kazanmış ki. Jüy yeki başka destüyü de tişkinamine. Destüyü de o demine. Bote قیوم تی چه معنی چی ifade کش بوده جبوم قایم گل کرد yok بکه گل کرد جو orta را بکه گل کرد irada ویج دستا بگیره گل کرد حقی ویج دستی بگیره جبونا وی قایم دبیجن evji işte قایم خود که Dedi Tayyip Erdoğan, Serokomar Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Seroke MHP derketin çare kandet gotin eme kayyum apşin ister şardariyen parti. Te gotnem van rayadar çavad bini. Valla ez bim hayata daha ne karın kayyum bükün. Çünkü gelip kur daha dizanın, hakkı xwe dizanın. Livani kirin, yani ders xwe heldane. Hayata Diyarbakır jî nikarin, Qelcikî jî nikarin. او دورا بری بو ام بیجی جارا اول دکارو بو belki بکرانا جی ایجا جی هنکی زور بکن Dile iktidarı heye çare kadine kayyum apşin ser şardariyen parti. Tu viya çavad bini. Kayyum jbuy ta çi ifade. Am kayyum naxwazin. ما قايم سشمش نكريا انا ام قال لي والله ما باشخا يخ سشمش كريا باشخا يخ ممنون ام باشخا قايم يوم ناخذن قايم دوت ممبريه اودني اوج من اوليه مثلا كما Bir irada mı hatiye bişartın, bir denge mi hatiye bişartın, bir irada mı hatiye bişartın? Ha ويا ما برايا ما اعطي سري انا ابي باشخانه وزن حتى داويه او بريبه حتى داويه عم باشخانه دوام كتشما بردا قشنا به ام داكش بين ناخذن لغوريتا قايم ديمقراسيه Ya terine çava demokrasiye. Kayyum ve demokrasi be. Kayyumdur irada milletekiye. Yani Cumhuriyet Diyarbakır'cı kayyumdu fikrim. Yani şandın eser şahidariye Colemerge dedi yetkiliyen iktidar edgotin ve devam bike ev politika. Levmam de person politika kayyum ajbuy ve çi ifade etti. Yani politika kayyuma irada halkı ne naskırı ne tişekilini ne. Yani kayyum tişekil aslını ne seri avli. Az bu hülbijare HDP'ninim, HDP'ninim. Ama millet teveccüh lüvedeli diye. Yani tüdvece az ne hülbijare partiye mi az kayyum nakhwazim? Kayyum nakhwazim, çava kayyum khwazim. Yani irada milleteki çava ne nas vere nas kirli meru kabul bikendi be. Başa nenasina iradaya halki, nenasina iradaya gel hatta kinge ve devam bike. Valla gele devam ne ki gel narazımına konu işamı da. Gerek ki kabul ne ki ve kulvane çe reaksiyon hatta nişandane gele disa jive reaksiyonu veren nişandane. Tene gele mena yani gele hamu Türkiye gerekir bir kabul ne ki. Sebeli Diyarbakır kayyumları disbabı İstanbul'u veren da yine. Yani tüşeki rastın yine. Ama tüşekici sürpriz yine. Ve haysal berici bu yavi bu kayyuma hata derbaz kırını. Eğer kayyumları da yine emnakır gereki çare ki çava vereditine. Ve bırakır tavayı hilbijartına ne bin. Parlamentoyu jivekşin. Yani diyecek ki derci ev rastı ki hem rastı derci rubrune. Hem Türkiye parlamentoyu vederi demini hem jit verdiş kayyum ama evyaji ve kişilik ve zihniyet ben yani seri avlici gereki ev. Peki başa tüdbeji mesela dem parti hoş parlamentoyu vekşine, hoş elbijartını vekşine. Peki ve tekoşine koya a demokratik u siyasi çabıde.
yani demokratik siyasi tek çare her parlamentoya Türkiye. Hiç kimse heye. Her medeni kötü xo Yani ببین. ku sabıke vekşe ve ev iktidar le godar bike. Asbuna ne dağıtı? Vatı ku HDP rolü ku لسرية بباني ناجي سلادين دمرتاش أنا حفصة أنا بو ليه خوي درنا يا رب ملتي ما بانكة ورن كولانا فلان فيسان و لوي دري جهار البرلمان توي شكل بساد به يعني او متودا كي تكوشينه تشتكي راسته ne tişteki rasta yani vi var işi gerek merbevine yani vi var vatık em ne binin yani em tişteki bir desin hakkın yani kayyumek ve şartıcı yani gerek mervi jiradı bike yani farani HDP gerek HDP dem var hasıl yani ev ek pişgiri vidkin gerek ki bana berçav da bgirin. Emre xwe didin wana qabûl nakin, em qabûl nakin ya jî. Baskî dikin. Baskî jî ne baş e. Yani qayyum çi ye tê? Qayyum tê erdê me giş difroşin, perêvî davêjin bêrîga xwe derin diçin. Ana belediye Navê ve ne dizi talane? ana Qaya Pınar Belediyesi berê zenginê Diyarbekirê bû Türkiye genelî deynê vî tune bû ama deyndar e ana. Ketiye binê. Peki gori tişta ku te dibêjî ku tê hemû tiştî difroşe ev ya ne dizi talane? Diziye zaten. Zaten diziye. Ji bo vîtên qayyum davêjin. Ji bo çî vîtên yani. Kefê nayê. Tên ji bo anî erd mert çiqa heye ser wana jî em bifroşin. Wana masad bikevin her ser hev bira bixwe bikujin yani. Ji bo vîtên yani ya. Peki tu nas dikî, tu qayyuma nas dikî yani Ez nas nakim. Ji berê de wek irade tu nas dikî ez wek irade dibêjim. İradem ez em irade xwe nas dikim. İrade wan nas nakim. Emrê xwe didin kiye se bira ev serê me be. Em qayyum naxwazin, qabûl jî nakin. Em qabûl jî nakin. Tên çê îş dimîne, çê tişt dimîne, te derî îş kurê giş merefê xwe datînin işê. Derin belediye giş işê yani merefê xwe datînin belediyeye. Giş yani merefê xwe. Başka tişkitine. Pere digerin davêjin işê, pere digerin davêjin işê. Ondan sonra ev insana mağdur jî davêjin derwade be hadi işê we tune. Em merefê xwe anîtine zaten bira. Em jî qabûl nakin. Wan insan jî gune ye. Xelkê me jî gune ye. Xelkê me jî rêyê xwe didin kê bira ev serê wan bisekine. Em jî qayyum jî qabûl nakin. Qayyum ji bo te çi ifade dike tê çi maneyê? Ya قيم ما قبول ناكن ها كردا قبول ناكن اما بلدي خوجوان بگرن زورا وان هره پشتی ورن گری به زوره وش ما بگرن Peki yekî ku zorêl te bike û te naz neke tu wî nas dikî? نا ازي قناز ناكن ازي ناس بكم چبكم يعني يكي كو زوريل ما بكي يكي كو ازي ناز ناكم ازي چبكم زي Ya bu zor deste hatta kinge olsa devam kel golü. والله من نزان حتى تشاخ دوام كي يعني او تشخا دوام كي مجاوقا برخوابدن Qayyum tişinin ser şardari dilê wan heye dîsa bişînin ser şardariya hemû dem partiye qayyum ji bo te çi mane te çi mane te çi ifade dike? Abi irada kurmanca zoraki kapat dikim peşa digirin peşa genceme digirin mesela Osman Bey demir zamanı xwe ji düşmünü babu kala nabi dostena la yemeci ev mesele yani her zaman olsa mesela avetin ilk peşa avetin hakari vani ve mesela amj babmane hatına verir ki deve belediye babmane jire gerekiyorsa her ev var mesela nöbet digir çi gerek iro millet irada xwe seçmiş kiriye birate seçmiş kirbanı te seçmiş ne kir ama Radmen alimine o sakın mesela isal çan sala isal diyecek ki hani hali almandın. Alman remezandın salıp peşi avetin tikesiden ge kadar ne kız tikesiden ne kir millet tırsandına millet cezaviye tırsandına خلق هاو ديري راجع فينا كي خبر دام بسي يعني بيشو سابقة بيشو خلقي خبر دا رحت بو فيجا إيجو خبر دي سليفري جمدية Gelme ya Cemil. بينا جمدية أوي مالي ديال بينا جمدية والله جمدي جي بينا خبر دنو قام جي بينا خبر ما تشكي ما يعلش نقول تيه تشكي ناقة يعني يروح قردشم ملات خوسش مشكلة يروح تاقو ملات خوسش مشكلة تراب زورك شيء أوزان سشمش بلا نكت tek iktidar zaten krallık sistemi yakıcı oturtmuş ki tamam mı?
دلی اقتدار جاره کدنه هی کو قیوم بشینه سر شهرداریان کردان دم پارتیه جبویت قیوم ته چه معنی چی ifade که یعنی قیوم لگورا فکرامه چکی نباشه چون دبیر ملت آوری کشکارای خو گرتن چون آوت رسندوقه لگورا ملت یعنی هرکس اراده خو کریورته یعنی ایرو ته قیوم بکیسه تحقیق کی دستی وادگری ایرو قیوم هرسه یعنی کردار daha başlı be gerek kanun be hakkı xo yani bölge verdi bejim yani be hakkı xo seçim bikinse daha baş şu me tevakışa yani gerek kes tuzani gerek siyasetmedar muhalefet قیوم وک اراده ناسینا خلکی ناست که چی وسا پناست کی yani irada خلکی gasp tıkın şu desi medegrin yani bedelemeye kes kabul nakemş kabul nakem iro meşi me raya mavetes dokasa yani dilemek ki xwasi me yekri eğer suje ve hepse محکمه ورنداری اگر سوژه مرویه بسه هرچی خو وکیدنی اگر تشکی کمانی ماسه ایلیسا مزیش ناف خدا رای با وجه اگر کی خوش خواهید کسه سوور سری yani em naxazin qaym ben dem partiye bisin dem parti bi irada millet bi oy millet hat nevede bu nat nevede ku emri wan u emri wan juda her naxazin yani belediye millet emez seçmiş ki millet emre hizmet yapkem xazin yani qaym tişki doğru nine yani tişki hakaret ve zulme biya دل اقتدار هي کو قیوم بشینه سر شهرداری دم پارتی تو قیوم جبویت تن چه معنی تشتی yanlış her kimi be duxazi bira bavê be yanlış e kes nikare yanlış la doğru veje ana leva nanê dixum hatta mer pere min neden dikarim lan bixum nikarim belediye halk bu seçmiş kiriyese gerek halk bu birine beji ki nabe ya da doğru ne qayyum çözüm ne ya bu xude qayyum çözüm ne çi ifade et kecbuyt جبون عم تمرن برسكي كي ادبم كي هاني ام دبين يعني ام انسانن ام دي اvaltي دگرن ام جيرانتي دگرن اما مادام ki ام انسانن ام بر بدن برا انسانتي ما جي خدا ببينه çözüm nine qayyum çözüm nine ve çay bira iktidar ben ki de bra be tuxazi bira MHP be tuxazi bira AK Parti be madem ki em leva iktidarın sen bira hakkı ma bedin qayyum ku çini ser şehrdari dam parti jbuyt te çi mعنی jbuyt çi ifade et ke zulm zulm zulme kap çi rengiye ke zulm ki grana zulm vi tişta tune ya vi بحق خو خلاص دکه فازاسی خلاص دکه دگره قایم دکه فیا ظلم یعنی در ناف گاور دشتیا چه ناف یعنی تو بجی امیرا دا خود بجرن دین قایم دشینی سر شوناوی عین اوری و شاب و شاب ویا زودا دا ها دکه ویا ظلمه دکه در هی جار کدن قایم بشینه سر شهرداری دم پارتی قایم جبوی چی ifade et که چه معنی abi قایم جبوی مت چی ifade ظلم قایم ظلم اردوغانه قایم داون سر دم پارتیه زرار دن کرمانجا ویای قایم جمرا یعنی شاف چاوی بهم ظلمر کرداد کنه پکی اون وزل به اون قبول بکن ام وزل می چربم قبول نکن نوی چو ام حتی سونه دم پارتیه تدمیج دکن و ام پی دم پارتیه نکش جین کار زراری بده آمده و دم پارتیه geneli دلی اقتدار هی جاره کنی قیوم بشینه سر شهرداری دم پارتی تو قیوم جبوی ته چه معنی قیوم ده جاریش دینه یا 11 دیس حق می قازانش بکن اوقا برا دینه یعنی تو بجه امر نادن قیوم نه چما ها چما irada mı dest davece irada mı ses çi bejim başka şey kan bejim jeda ha dest davece irada ete ha tu kazanç ki beje na ha çi bejin sebe kavan kiriyese brava kavan be eğer ava devam dikese brava kavan be tamam çava والله يا من الزمن ده هرالده تعامله وبارنا هذا لو ما سبب فيه ويا سبب شو قال لك كسب بين ظلما حقيه بحقوقيه ديمقراطيه zaten var ne çama qaime da inser beri sedisi de girdin ana tane sedi de haft hayş اوزی اوه جوان مالانمش دبن وانا دانی başka کیدن peki çima irada tenaznak irada halke naznak irada او به ظلم خو به ناقیا خو او خو ام بکسنم مظلومن سببیه وای نه وای بله peki ve kinge bindestiya mazluma hatta olsa devam beke bindesti de gerem kış bevin yak agamnaran yak bi yak başka çare tane جبو اقتدار جارك عندنا دليل هيك وقيوم بشنا سر بلديه دام بارتي وين قيومه تشواد بين بولتقا قيومه تشواد بين بارتي كي جاب فقنا كما قيوم yanlış
اقتدار جارك قد هي كو قيوم بشنا سر حمو شهرداريين دم بارتي لجوله مرجبيا جربان فكي اقتدار خوزه بفان تاين كنا ما قيومات شبكه وقيم جوي وتن چه معنی چی فادت نه بخدای راستیه و کو گل کرد حمو کی سر اراده گل کرد بسکنه نه قیوم نه اقتدار مجوانه دید یکتی کردن مدید که گل ام بی یکتی بیننجی نه کاریوانه لباله اوا کرنه که قریجه سر اراده گل کرد هل بجارتن ذاتن اراده گل کرد کدبه قیوم اراده گل کرد نخوازه یکتی ما نخوازه جمعه را چه دمینه امی ببین یک جول مرگوان آمد اله کدبه گله که یکتی ما یک به سیاست که قریجه سیاست که قریجه سر اراده ما ام نخوازن سادجه داخوازی ما چه گل کرد ببه یک اوی قریجای ام بپاکشه دل اقتداری هی جاره کردن قیوم بشینه سر شهرداری بلدیه دم پارتیه قیوم جبوتا چی فادت که؟ قیوم جبونا ما یعنی دبیجی که ام رایه و ملت هیچ ام نحسبینن ام دخوازن که دبیجن ام دخوازن ام کرمانجا افدرسنز بقى لحینن از لقارشی قشیمه ام دخوازن که ام خب خیانت میش بکن از وی فکری دامه اقتدار جی دار زلامی خواهد همیش دکه دار فعالی خواهد همیش دکه قایم مقام کی خواهد همیش دکه یکی یاردمچی خواهد همیشی سر مکرمان جاده که تابی کی و ظلمل مکرمان جاده که ازت چما نور دربازی قیوم دربازی پارتیا کدنه بکه بلدیا کدنه بکه جکردار جهاتی قونی دب کرد قوم پیلا پارتیا دبی یا قوم پیلا لیدر دبن یک یعنی آنکه نگم مخالفت لعالی کرمانجایی قونی به کرمانج اوجی تابی که اوجی تقارشی و ما کرمانجا دخوازم تم دبنی مرگا مدابن تم دخوازم دبنی دست مدابن حق جوارات تنج بلک کردن ان büyük سوجی وای مزن هم کردن بلا کردتیه هر زمان هون حقسızın. İşte ki usa hayal dünyaya kitebe ki da bavariye ki da civaki ki da. Civaki da bavariye ki da dünyaya toplamaya da hiç bilciki mi ne diye. Bilciki ne diye ki ve zulmel ve zore yek toplamaya da halkera ray kulamış bikin o oy kulamış denge xo beden insana seçmiş bikin jxora beden peşiya xo o ev jiharin dest beden ser ملتوكيلي واتكن حفصه وبلديه واشاره داريه واجي تكن بني دات شافا ويجي تكن حفصه دات بدن سر او شي او دزيه او شي او زوره او شي او مالي كردا زوره دست ددن سر وقايومي ودغرم دبن مالي قش دخون شخالكي راجي خدمات ناك قش تف دكن جبوي عسكريه وجبوي بوليس وجبوي مجلس يمكن جي واخود رافين جبوي سازيه دولت تكن بوي قش بوي تشكيش دولتي راتونه قش بوي شخصي خودكن بوي شخصي خودكن تشكي دولتي تيتونه مالي كرداي او جميليات چين تمن دج خراد بن بالسر فرمانات طيب اردوغان دولت باشلتين تاين كن وظيفه دار او طيب اردوغان كي باخشلي كي تزمره افيا بريبش طيب اردوغان باخشلي طيب اردوغان جبوي نامه سينيال ددن كويش قيوم بشين سر حمو شهرداريه تبيات شواد بيني ام قبول ناكن حتى جدات مج بي مج باي مج قوات ما بي ام قبول ناكن او جبري ذا ما هو دكن 4000 وبيسا 600 جندي ما شوتان دن تسليم نبون ام نت ترسيان حفصي تركيا تشكن قشت تذكرن ام نت ترسيان مش تشكي راخو هذا باش وام خنادم باشي افايل في درام انا تيفيا بي ياين بكي تين برابين اهلا وسهلا سر شعبا برن ورن نب ما هون حيفيد قرن نب ما هون تشكي كاربك حفص باشم قزم الزنا ام تشكي جيناتر في حقارتي في حق زي برا بس بكن قيوم تيتش معناه قيوم جبوي خلكت شي افادتك ام سلفي مساله اخبين مش خلكي عمد برسكر خلكي عمد جي برسفا برسن مدا ام في اوايد جين داويا برنامج حتى برنامج كادن هر شادو بختوار بمين